Evo me, čujete Elvise, evo nas upravo na promociji solarnog roštilja, Sun Grilla, sunce grije, mi pržimo na sunce ćevape, vjerovali ili ne. Nema, to je Sun Grill, ništa, čim sunce grane, ono prži. Evo slušaj kako trči. A? Ne čujem. Može da se kupi, pogledajte na www.sungrill.ch. Ne, u Švicarskoj je samo domen od sajta, inače je proizvod 100% Balkaniša. Eto. Nije, man, ko Lingeštul, nema što. Hvala ti, evo slušaš jednom kako cvrči, ovo je čudo, Elvis. Radio Elvis Žiković. Ajmo pozdrav jedan za Elvisovu emisiju na Radio Sarajevo. Pozdrav Elvise! Znači, roštiljski pozdrav za Elvisa G. Kurtovića. Zdravo! 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 Cvrt! Ajde.